Bakhuid tongin duwai nagabinda Magdalene Dakar, Mary Magdalene Dakar ba Finian Dakar nagabinda ka Sngi ka junki duwai nagabinda Ella Dor Mary Mauli banya jingo jinki. Nguyaw Jisu hagan ega step ngina vandra ke jing tumu shime shime nagabinda ke jing kohai jing hia nagabinda ke jing lai lui naga jing te jing kumbara nginang duai ru nagabinda par ke jing tumu jong ki bayi do toin jangi ki batia pa ha ki hospital ki batia haying pa ka bor Jisu nam paulem pa kan ke Ïukharist Bakhuid ha kerteng upa baru khon baru mensi Bakhuid Kajinga jongo try jongi Jisu Christ, but kajingi jongo blay. Lembat kajinga sulak jongo mensim Bakhuid, kindon renka but pi barro. Tongin duai hakane ka Ïukharist ba un kerku kardo yangi, un penkud yangi nagi pop. Kabanang roy hakajinga jongo Christ, nginang sngo kuid, but nginyo kajing trang ban long ke Bakhuid. Bancingai na ki jing sniu bancingai na ki pop tongin angkar padio Jisu banrung haka jingiem jangi rangka padu mensiam Bakhuid ban pen kentang yangi ban pelai lud yangi na ki pop na ki jing sniu na ki jimpang na ki jing shitam baro inang trang ya ka jing kuid ai ba ka jing don Jisu hapo jangi kanang yarap yangi ban tray badu Jisu ban long ki Bakhuid Jisu bay eat, map igi pop jangi, pen slay yangi, pen kuid yangi, dagas namba kardor ka jame, nga pla, au blay badan board baro, bad happy ko himmen ko para, bangalale pop shibun dagi jim parkat, dagi teen, dagi kam, dagi jingle klet, daga jingle palad janga, daga jingle palad janga, daga jingle palad bakrao janga, namar kata, Kapkarpadi ka Maria Bakhuid, kabayaiza ka teisati, ya ki angel bat kirikoid, badia pi ko himmen ko para, benduay na gabinda janga, how try ublay jangi, ublay badan board baro nisune yangi, padandala mapi ki pop jangi, unyalam yangi shaga jingi mbam jikut. Amen. Kendrat ko blay yangi. I can rock ko blaze ne yangi Cristo ma ko Cristo ra ko no penim jangi penim yangi I can rock ko blaze ne yangi I can rat ko blaze ne yangi Cristo ma ko Cristo ra ko no penim jangi penim yangi
to nginia duwai na kabinta para ke jing tumu jangi bangin lang ki Bakhuid bangin lang ki Bashania tili tilan yaw Jisu haka jingim jangi to ai ko trai ngi karpat ba ya ka jingi ai lindi jang kane ka parte jangi en penyai da ka jing senshar jang ka jing suk jame but ba ka balang jame kan komen ha ka jing shakri ba jai yame da utrai jangi Jisu Kristu kun jame uba bar senshar renkat bad me ha ka jingelang ka ve jang men siem Bakhuid ublay junom la junom Amen. Kajing pula na kashti banikong jong Petrus Bakhuid. Ko Lait-ïa, kajing ku jong ki barok kalajan. Namar kata tolong ki batibriu bat ki bajanai na kamta kajing dua jong pi. Nalor ki barok to bat barabor ya kajing jong pi mar kaliang. Namar kajing katap klub ya belin ba akipop. To penmelin ban ya khot ngabha syaka yeng kaliang klem dok nyum. Kumba uwe pa uwe ulay opdiang ya kajingay to ya ailem ya kata markeliang. Kum ki sordar babha jongki jing ay babunja jong ublay. Kat uba kren to un kren kum ya ki jing hikay ublay. Kat uba ay kajing syakri to un ay ya ka da kajing klan kaba ublay ula ay. Knang baha ki baro andupundon burom ya ublay limba ukris. Lingba Jisu Christ. Hau kan long kaburam bat kabor sensyar junam la junam amen. Ko Lait-ïa was ngawlingo yakta kajing tunju kabakum kading kabawanjia hapi ban tunju yapi. La kumba ka kabak kla kawanjia hapi. Henry tos ngokmen kot kumba piyo bantalem ha kajing sya ashtam ukris. Bakum ta pinlaru ban sngokmen bat ban sngobha endalapan pau ya kaburom jong u. Kaktin jong utrai. Sang kedai pundu nobal nyospa propusang. Nyospa propusang. Jadi fatnya doai nadu kedai pundu. Shoot
jid ya pina kapultay, banday berban say so, usoba unyay sa upong utray. Hallelujah, Hallelujah. Utrayundon rengkat bat pim. Ka jimpulina ka gospel Bakhuid kat kum Marcos. U Jisu la rung sha Jerusalem. Badula Lait-ïa ka temple. Badenda ula peit tawiyar ya kie bara. But bala premit artat ula leitno sha Batania rengkat bat ki kadarngod. Hagas Sngi kababod, habakila wanpai na Batania, u Jisu la tengan. Ula yo na jingay ya uding dimpur, u badonsla. Kumda ula leit ban peit lada unshem eye hau. Henry haba ula poi hau, shim la lap eye laitang kisla. Namar kamde ka ayam so. Te ula ong hau ding dimpur, Horkit, enam don ba bam so shu name. Bad kisinran jangu, kila yusngo yakata. Tigila poi ha Jerusalem, badu Jisu la rung ha ka temple, badu la stang ban beno, yake ba yadi yati ha po temple. Ulate kompong yake mi jongi nong ya pain pizza, badi ki linkanot jongi nong di paro. But shaya no bandra eye lemba ke temple. Nang daula hikai, badula ong haki, hato shimla to, ya kaying jonga and kart kaying jing doai, jong naga benda ki jait ben rio baro. And rema pi pat, pila penkala yaka krem ki nongtu. Killing do remba but ki stadain kilayos ngo yakane, Bad kumda kila stang ban yasala ban penyap yawu. Namar kila shapting yawu. Naba upait babara ulas ngo perla ya ka jingi kai jungu. Yandala kem yang rain. Jisu bad kisinran jungu kila mi na ka nomba. Kumla shai dang step. Kadba kidang yai halindi. Kila yo i ya uta uding dimbur. Ba ulayap na do dingkong. Te u Petrus ula kenmau bad ula ong hau ko nyongi kai hapet u ding dembur ya uba melatim ulayap u Jisu pat ula pai ketin iaki to ngeit hau ble shisha nga ong hapi pa uno uba ong ha une ulum to iyang bad tano ha duriyaw bad artatin eye halaka donur henre ungeit bakata ka ba uong kan sa urlong. Te en sa pinurlong nagabinda jongu. Naganega daw nga ong hapi. Kat ya ka ba pikarpad haga jingduway. Tongeit ba piyop pidiang yaka. Bad pinyok. Bad haba piyang banduway. Tomap. Lada pidon eye parsya yano. Bakum daw pa jompiru. Ubahabening unmap yepi. Yaki pop jompi. Ka gospel jong utrai Kajira yame Ïukharist. ko himmen ko para bayit ha utrai Jisu Christ ki jimpuli minda kasngi ki kot ki ver yangi vai pai vai ban puson halor ka nongrim jong ka jinge But u Petrus Bakhuid kentu shai kadar yangi bangi deven pindrai kam yaka jinga kaba uble ula ai hangi. Bu napadang jongi ngimju pindrai kam yaka jinga kaba uble ula bu hapo jongi. Haba uble u karko yangi, haba u Jisu karko yangi, u kemilendi bangi pindon kam yaka jingurku kabangi layo pediang. Man ka kerlep mat ngiyo pediang jingurku. Ka jinga jongu bale, ka bor jongu bale. Habangi kran chapanga jingurku jongu Jisu
kalong Jisu u ai kiliang hangi ya ka jinga e jongu ya ka bor jongu ya ka jingir jongu kanamba ngindu pentrei kam ya ka ne ka jinglong jongu Jisu hapo jongi bangiru ngin imkum u Jisu ngi eat markeliang na kata daw Petrus Bakhuid wong ngi de ben eat markeliang ngi de ben le ba ye ki wai kanamba ngin za yasrim ya u Jisu ha ka jingem jongi kabamod ka jingkot jonga ba jumpi kalong bangin ia sirim ia Jisu hamal ki por ha ka jingim jangi balengi duai balengi simenda mas Bakhuid bangin dup ia sirim ia Jisu ha ka jingim jangi bangide bandon ke jingyu bi jangu Kris hamal ki jingle jangi habangi kren habangi kana habangi trek habangi kta habangi im haki inga sem jangi ni de ben kit hapo jangi ya kane ke jingyu bi jangu Kris ke jinglong jangu Kris but ladangim don kane ka jinglong jongo Kris ni kerla long ki brio bam sei so ha ka jingim but ha ka gospel minda kas ngi kaya ka bangio I kalong u Jisu ula udang pen kre yala de ban shaya u Jisu pen kre yala de ban kindiu burom ya ka parte da ka jingim jongo but u Jisu le leisha ka temple ka tinu bele ka ong ula late chaka temple ula pe taviar ya ke temple ula pe saudong jong ke temple udang pe ya ke temple bale ayu namar menda kane ke temple don kamshu u Jisu ulong ke temple batimai nanda u Jisu u pe ya ka baduna ha ke temple but nagata ka daw ha ka gospel jong Matthews u Jisu u penkuit ya ke temple nanda uyarlindi upeit ya uding dimbur haka gospel jonga Marcos part mar kompong u Jisu upeit ningkong iya kading dimbur nanda uleitrung shaka temple ban penkuit kadon ka jingmod kabayar haka ne ka jingle jongu Jisu lese don bon gi bri ki perkat bale u Jisu latimno ya uta uding dimbur namar kaktino bale ka ong kamde ka ayom ban don so bale u Jisu lele shauta uding dimbor ban tim ya uta udim dimbor hakapor bamde benyo bamde ka ayom so henre hangne din dimbor ulale ya kie bamde banle haka jingim jongu namar ula toki kibriu namar la mi ikisla shuanka ayam bananta la pinbi je kibriu hangne don ga jinglong arsap hauding dimbor jinglong arsap kalong haba don so ula ak kumba udon so haba don so hau ula ak kumba udon so bunsin kaneka de ga jingim mensiam haba u Jisu tim ya uding dimbor upeni hangi kane kalonga jinglong jong bon gi brio ha kane ge juk but kam kerpang u Jisu kedau ya ke jinglong jong gi ju ha kata ga por ki ak kumba ki donso henry kim ju im ya ka jingi do blai kim ju tre ban pensei so bon gi kristan ki long komne ki ak kum gi kristan henry kalam so don bon gi dong yalam ki long kumne ki ak kum gi dong yalam kalam so badu Jisu ong kum kene ke jinglong umpidiang kum kene ke jinglong so tanad badu la ong nadu menda kasngi pinum akshu pinum imshu kumne namahar pin sa pin bi je ki brio don bon gi brio ki pin bi je ki brio haki inga sem jong iru don haki imlang salang rungi don bon ki brio ki pinbi je ki brio ba kumno ki pinbi je ki wei ki bam don chinga e kumba ong u Petrus Bakhuid haba don jinga e hapo jangi haba don jinglong u blai hapo jangi haba don jinglong u Jisu hapo jangi ya ke rukam ba ki kran ya ke rukam ba ki le ki pinbi je ki brio henre palat ya kata ka jingle jangi palat ya kata ka jingran jangi don eye kabala ban pensoi so ke jingem jangi lada ngilong ki kristan bashisha ki bayai rengkat barka jingi kai jongu Jisu ngideben yeserim Jisu
ide bandon ke jinglom ban map. Kalam kain ya ke jingduna jongi ve. Kalam kain ya ke jingtolo jongi bruyo. Ni koloi ban map ye ki ve. Ni koloi ban id ye ki ve. Nagataka down ke gospel mindakas ni ka pinkut kumno map ye ki ve. Map ye ki ve. Lada pedon eye persha yano map ye ki ve. Kane ke jinglom ba shisha. Lada ngimla ban map ye ki ve. Nang dangi duwa ngi mane yaw Jisu ngi le bun gi kam ngilong kum gi ding dimbur bam seizo. Ngilong kum gi ding dimbur bam don so. Tangi sla suda. Sla ayu. Sla kilong gi kam gi bang ile ban pindap ye ke rukam. Ngi late mass, ngi duwai, ngi ong, ngi long kristan, ngi deng rosary, ngi deng dimpana, ngi lebun ki kam. Henry hakini ki kam baro ka jingma kalong omdon kano ka jinger ko yakiway. Padu Jisu ong kum gene ke jinglong ngam sha. Kum gene ke jingim ngam kwa. Padu Jisu ong tim yame ko ding dimbur namar pila pen biji gibriyo, pila pen ngait biji gibriyo, pila toki gibriyo, kabaki wanshapi, habaki stamban yomari gijingim, but pi kilap omdon eye kristan happy, omdon eye kristan happy, omdon eye jinglong uble happy, Henry tangi jinglong tok happy, but pimdeben yang harut surakumne. Uding dembur ubapin bij ya ubele. Kiding dembur kitok ya ubele. Kim don hok ban yang harut surak. Kiding dembur kibatok ya ubele. Mano ba yang hakama jongu ude ujisu. Henry uni uding dembur udnud ban tok what hakama tuble. Don bon ki kristan kumne. Hakaba yang hakama tu belai, ngi tok ya ubelai, ngi persang wat ban pinbi ya ubelai, dah ke jing star jongi, dah ke jing long tok jongi, lese haka riang ka bait khabar jongi, lese ngi pinkup burom kumne kaba ngimdon satya, kum kene ke jing long ubelai umpediang, bananda ujisu penku dia ke temple. Kini kilong ki ding dimbur ki poisha ke temple. Kini kilong ki jai ding dimbur ki shong ha ke temple. Omde tang harut surak. Henry what hapo ke temple ro ki nude ban rong ban pen bi je ki brio. Padu Jisu ang kum gene ke jinglong ngan weng no. Namar pi kum gene ke ding dimbur. Pimde ben rungshu shaki yinkin tanga jongo bale. Ya ka jingle jambi ha ka temple pipelong pinban ya ka temple kumgin nong krem jongi dakai. Krem jongi nong tu. Ding dimbur ubatok hazrur surok minda upoy shaka temple bad ha ka temple ro utok ikibruyo bad kibru kipin ngait bid. Don kum kini kinong yalam hapadeng jongi. Don buon ki longkumi longgupa ki longkum ne. Kim im yaka jinga e jongo bale. Kim im yaka jingi kai jongo Jisu. Kim peni kano ke dak jong ke jingi du bale hapo jongi. Kim treban id, kim treban map, kim treban Yesu. Jisu pen kot lada ngiyang persya ya kihimen ke para. But ngim treban map. Rangim treban id, ngim treban penyasuk, ngilong kum giding dembur palatim. Buon ge kristan, hagane ge juk kabamenda, kilong giding dembur palatim. Yakum ge ni giding dembur palatim, kim don hok wat balong ge dakot jongka jingay jongka balang. Padu Jisu wengno yakina ke temple. Ko himen ko para tongin puson ya lade. Hadukat no ngipin kam yaga jingay e jungu Kris. Ka jimbam pin kam yaga jingay e jungu Kris man kas ngi haga jingim jungi. Ka pin jinjar yangi, ka pin mensaw yangi balong
kum giding dembor harut surak yaki en sabeng no naga temple utrai Jisu bayit karko kardo yangi pensle yangi bangin long ki kun ki ba seizo da ka ba pintre kam yaga jinga ejame bangin it bangin map in yasuk in yakudup but ngin long shisha ki kun ki ba yasirim yame en yaro ya utrai Jisu Christ tongin plai ka jingi ngangit how blay pa badan bor baro unong tao ko bening pat kindo but how Jesus Christ kun pa marwe jo utrai jongi yau bela puna min sim Bakhuid yau bela kana ka Maria teisoti bela shale bein po Pontius Pilatus la sanar pnayawu la yab la tep yawu la khiyasha ki bayab hagasni ka balai la mi pan ki bayab ula kiu shabene ushang shakamonu play upa badan bor baro nangta unwan pat ban bishari ki bayim bat ki baya ngangit how men siem Bakhuid haga balang Catholic Bakhuid haga jingesula ki recoid haga jimma bigi pop haga jimmi pat ka do daga jingim bam jikut amen Mais spot, Jupu Kentucky. Toya duai ko kemen ko paraba ka jinkinia jonga ba jampi kan longa ba pdiang hon how blay upa badon bor baro To try putting it in Kinyana, Kiki, Jumpi, Nakapataki, Jiro, Kaburaba, Kastang, Jungu, Kachimantoyang, even a Kapalang, Puju, Baro, Kawai. ko blay me uba pen biang ya jingai ya kiba enterwa shaka kerteng jame but uba new ya ki jing tarwa kinia kum ga jing shakri hok jongi yeme ngi karpad ya ga jing isne jame ba ya kaba me ai hangi kum ga telong jonga hok menai ro ya ka bakan pin poyangi shaka baino dau Chris utrai jongim Amen. utrai undon reng kad bat pim to ken tiu ya la ki donut tongin ya aingu ya utrai ublei jengim dashisha kalong ka bashong hok bat ka bade ka deiti jangi bat ka jim penim yangi haman la ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinrat ko pa Bakhuid ko blei badon bor bat bam chikut namar wat lada memdon kam yaga jingaro jangi pinban ka jing sngu jangi kadehi ka jingai jame namar ka jingaro jangi kimpenya reye yaga jing krao jame henreki arab yangi naga binta ka jim penim lemba utrai jangi u Jesus Christ but kumda rengat bat ki kinhon ruai jangi angel giaro yame bangi penbana da ka jing komen Hosanna.
himmen ko para. Agane ka por ka bakkan tang tam. Nginang duway na do ka donud. Bangin kalalong kikun kiba seizo shibun. Bangin long shisha kikun kiba imhok imkuit hakamatu Jisu. Da kaba pintre kam ega jinga kaba ula besiap hapo jangi ivei pa ivei. Da shisha melong ubakuit kotrai. Katemei jong ka jingkuit barom. Namar katangi karpadia me. To pen kuit pen kandang yakini ki jing tarwa jangi. Da kaba pa ya omensiam jame. Kum ga jer halo janki. Bakin kalalong yangi. Kamet bagasnam. Jangotrai jangi. O Jisu Christ. Hakapor baladino yahu. Badala ka mons ngaba. Ulapadiang ya ka jing shashitam. Ulashim ya upu. Badal kabaingu yame. Ulakadiya yahu. Badula ay halage senran uom. Toshim batobam nakane pi baro. Namar kane kalong ka medjanga. Ya kabenaiti. Nakabenda jumpi. Hakaju ke rekomenda lalayabam ulashim ya kakuri. Bada kabaingo biang yame ula ayaka halage senran uom. Tushim batadi nakane pi baro. Namar kane kalonga kuri janga snam janga jutang batimai badbam jikut. Ya kabain penmi nagabenda jumpi. Ba nagabenda ki babun. Nagabenda ka jimap yakipop. Tole yakane ban kan mau yangam. Kos nam bakardor jangu Christ, ta sai kud yangi. Sai kud yaki mensiam hadim pen koid. Pen koid pen kia yaki bapangi bashitam baro. Yada yangi na ubamen. Kajing maya jong ka jinget. Katasin bagi bangudeu, bagi dengagai kakuri, iben naga jiak jong nekotrai, kadanu benwan. Namar kata ngi ke ba pinmenta ya ka jingia bat ka jimmi pa jangu. Ngi tarwa hame ko tra ya upu jang ka jingim bat ya ka kuri jang ka jim penim. Ngi da ai ngu aidem. Namar melanyu ya ngi ke ba bit ben yang hakama jamme bat ben shakriya me. Da ka bas nge verit ngi karpad ya me ba ngi ke ba yo binda hakamet bat ka snam ukris ngin long ke ba la penyat le kawe da omen siyem Bakhuid. Token mau ko traya kabalang jamme, kabala priyang hasatala kaparte, bato penjana ya ka haka jingid, rengkat badulio upa Bakhuid jangi, uvilbado bishop jangi, but bar ki lingdo but kirinium. Token mau lemro, yaki himmen ki parashin rang bat kinde, ki bela yotia da kabakermen yaga jimmi pat, badia baro ki bela kalat no haka jingis ne jamme, top diang yaki shaga jing shai ka kama jamme. To isne yangi barongi karpadiame barengkat bat kamaria teisoti Bakhuid ka kami jangople u Josa Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid u Francis disease Bakhuid bat baro ki rikuid ki bela pensngabaya me pateng la pateng nilong ki babit ben yo bindalem haga jingim bam jikut bat bangini ro bat pendon buram yame da ukun jamme u Jisu Christ. Dawu lembadu bad hawu kan long hame ublay upa badon bor haka jingelong kawai jungumen sim Bakhuid baro kaburam bad ka jingero junom la junom
Amen. Ko himen ko parato ngin duwai da ka baiti ke jing demu jangi ke jing ang no jangi pau Jisu unyarap yangi ban light lui na ke jing sniu baro na ke jing pang ke jing shita pau nang ko kardo baro ke jing ang no jang ke jingim shime pangilong ki kun ke bakendiu ialade sha ke jing long jong Jisu bandup long ki baseiso shibun kopa jangim ba habening kalong ka bakui ka kerteng jame kanwan ka hima jame kalong ka mon jame ha kendau kumba habeni to ayang iminda ka jimbam jangi ka bahala kasni batamap yangi keringkang jangi kumbang irungi map igebeles niu yangi padwatilam yangi shaga jimpan shai and rate of light yangi nakabasiniu top light yangi karpart kotrai nagi jingsiniu baro haga jing spoon jamme toy jing suk jing sign hagis ngi jangi kramba daga jing yarap ka jingis ne jamme ngi light baro bona ka pop but ngi yo jing edana ka jing jinjar baro kadbangi dangap kemelendi ka jing garmen Bakhuid but ka jing wan pa jungunong penim jangi u Jisu Christ Namar ka jume kalong kaima ka jume ka por ka pram junom la junom. Kotrai Jisu Christ meyu bela ong haki apostol jame ka jing suk ngai happy ka jing suk janga nga ai happy wat pe diki pop jangi Henry ya ka jinge janga balang jame bad ha ka jing spoon jame toy haka ya ka jing suk bad ka jing atle kawe kat kum gamon jame mame uba im bad basensha junom la junom Amen. ka jing suk kotrai kandon barabo renkat bat pim Rengka batiro. dap daga jingido Kristo ngin yaingu markeliam Hakomi u Jisu Christ u kon lambro jango ble u bakit na ka pop janga parte sukito ke bela kot shaga jinka wai jango kon lambro kamet patas nam jango Christ kan rianga shaga jingim bamch
Kotrai Jisu gisnangu yameng yero yameng namarba me kot me wearingi balongi jame Pamela pen kadang yangi daga met bagas nam jame bangindup longi ba seizo shibor Jisu wengno nangi baro ki jinglom batok yangi baro ki jinglom penge beje kiwe baro ki jinglom ba arsa phapo jangi ba pelong yangi ban leben yakiwe ban dom ban bitar ban jingai na kiwe daka jingmut lop jangi Jisu karko kardo yangi pen gandang yangi phagane ke kelitma Taïew ki bapangi bashitam na padeng jangi don goon ki himmen ki para ki bashimmen da hagane ka mas online but ki bo yaga jingtumo jongi hakama jome ki pang ki chitom gisno jinja gisno kord lahad tendeng haga jingem jangi ngilongro ki ba mutlap ngilongro ki ba arsa bon sin ngilongro kum uta uding dimbor bammi yagisna henry clemdon so Jisu bayit ay boring emenda bagin dob laban penpai ke jingem jangi iraban kadup ya ki hemmen ke para melakendo yangi banlong ke ba map ye ki wai banlong ki ba yasuk ba ke wai banlong ki ba don ga jingyu bi jome ay boring Jisu hallelujah 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 la 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 Jisu 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 Tapen God ye give pangi beshitam baro hallelujah 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 Jisu 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 hallelujah 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 Jisu 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 hallelujah 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 Jisu 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 Tong inia tuwai Endalapsai yangi daga jingai ba Lait-ïa ngi karpad yaga jingisne jome kotrai ba dakanehi ka sakramen dakaba mepsai yangi hakane ka perte men perlong yangi kinongyo bendalem haka jingim bamjikut dau Chris utrai jangim utrai undon rengka batpim Blay badon bor baro en karkoyepi upa bado kon bado men sim Bakhuid Yalaisuk ban penbana ka kubar babajang utray da ka jingim ka jompim. Nismo ya